Başat şair köngülü sağınıp sağa gelini ayılım altın beşiği tuğan aylım bağlalı çağı alыстап senden düşündüm bana Barsam özünü, gerile bassam göçümü, dostlarım beni kütkünsün, kubanış duraç yüzünde. Tuğan aylım, bağlalı çağım, alыстап senden düşündüm bana. Tuğan aylım, sağınıp geldim, alыстап senden barkındı sezdim. Урматтуу туугандар, мына бул спорт комплексине, кичи футбол аянтчасына биздин айылдын айылдын тургуну, жашоочусу биздин Райым абабыз, Кошмуратов абабыз өзүнүн демилгеси менен ушул жерди жасап берди. Азыркы учурда мына өзүңүздөр көргөндөй мына биздин жаш муундар, жаш келечектер мына футбол ойноп атат дайыма. Ошол бийликтер болсун, спорт өнүгө берсин. Спорт ден соолуктун булагы болуп жүрсүндө. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Райым абадан ошол балдарга ушундай спорт менен машыксын деп туруп жасап берген. Tuğan aylım, sağınıp geldim, alыстап senden barkındı sezdim. La 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 Assalamu alaikum hurmatlı cemaat. Mana şu alıp turgan zdaniyamiz Samat ayılının balдар бакчасы. Бұл балдар бакчанын курулушуга эң биринчи себепчи биздин Райым Кошмуратов акабыз. Жанында эмне бар? Mana şu Райым Кошмуратов акабыз бир вакытта ошол иштеп турган убагында президенттик фонддон аракет кылып, mana şu детсадты курушуга өтө салымы чоң. Өтө mana şu ең негизги адам да ушуну курулушуга себепчи болгон адам. Бул детсадыбыз жогуда нар жакта бир чайхана деген жерибиз бар. Ал жердеги детсадыбыз өтө начар эди. Состояниясы дагы начар эди. Аварийный состоянияда болгон эди. Mana şu жаш балдардын үнү, элибиздин үнү, дуасы Аллах кабыл кылып, Райым Кошмуратов акабызды себепчи кылып, mana жаңы детсадты курушуга ушул акабыз себепчи. Азыркы күндө ушул детсадта mana маму, асына, эжебиз, жеңебиз башчы болуп иштейт. Жакшы балдар мына жакшы билим алып атат, жакшы тарбия алып атат. Кудай кааласа ушул детсадтан жакшы биздин келечектеги карамолдонун атын, даңкын чыгара турган, илимдүү, элге кызмат кыла турган, мекенге кызмат кыла турган жакшы имандуу кыз-жигиттер чыгышын биз Аллахтан сурайбыз, тилектешпиз. Allah razı olsun mana şu Kur'an ükavizge, tarbiyalap atkan ejekeylerge, şu yerde işlep atkanlarga, mana şu demligeni kötörüp atkan mana Celal ükavizge, mana tartıp atkan Anas ükavizge, Allah bardığınızların işinizlerge iyilik versin. Asır ezelden nazır deleten, aradandın ayıl bulağı, alsa eken dep eldin murasın, ara tene tilep turabın. Saltı begele, aylanam tolu asıl gebele, ardayım bargım gelet tezile, balalığım balgam alıp koygon sımal sezile, tanım al, talu sezim gelet bir uvak,
Düğün çögüm dayar zaman taң ertesi Yoldu qarap Damdari 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 dari dam Жүрү жүрү kеттик anda ayılıma ayılıma Damdari 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 dari dam Talayımdın tamırına tarıxımdın taң sırına Damdari damdari dari dam Talayımdın tamırına tarıxımdın taң sırına Damdari damdari dari dam Айылжытынан акыл сергисе аталарга кулак эргисе түндүгүнөн түнү жылдыз санаган болду беле сенде бир эсе шибер баскан жылаң айлак тикенектен секирип атка минип аттан кулап эр жигиттер жетилип алтын шакек упай чертип ак терегиң көк терек айылыңдан алган отуң терең акыл күч билек таанымал талуу сезим келет бир убак дүйүн чөгүм даяр замат таң эртеси жолду карап Дамдари 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 дари дам жүрү жүрү кеттик анда айылыма айылыма Дамдари 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 дари дам Таалайымдын тамырына тарыхымдын таң сырына Дамдари 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 дари дам Таалайымдын тамырына тарыхымдын таң сырына Дамдари 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 дари дам Экөөбүз бир чоң ойгон айыл эсимде калды түбөлүк дайым балалык кезге түшүп айылды айланайлы турбуларды чогултуп барып дасторкон алып отунду жарып жаңырсын айылдын сонун ырлары шараккан булагы жүрөгкө дары баралы айылга та жатса шарым жандырып жайлоодо жаштыктын шамын алабы жүрөктөр бир аз жашарып алабы жүрөктөр бир аз жашарып ааламга жол айылдан өтөм унутпай сактаймын мен аны эсте сагынып айылды кучактап бекем дүйүн чөгүм алып айылга кетем Таалайымдын тамырына тарыхымдын таң сырына Дамдари 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 дари дам Таалайымдын тамырына тарыхымдын таң сырына Дамдари 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 дам Таалайымдын тамырына тарыхымдын таң сырына Assalamu alaikum hurmatly musulmanlar, hurmatly cemaat. Mana Saydin Abdurrahmanov Jazonov ve Karamoldani kitebideki mana şu ayrılız, mana şu ayıl ayılda Xudo xolasa inşallah qancha jasharlar, qancha aqlli odamlar o'tgan, ulug' insonlar o'tgan bu yerda. Mana şu o'shalarning biz toqtari mana ayrılızning siraga shu yaxshi eliyim tomoq. Mana ayrılızda qaranganda mana mechit Molla Xudoqul ustozning demingacha bilan salib qo'ygan mana madaniyat uyi bu yerda mana yerlik shaharda solingan yerlar solingan. Mana desatov Rahim Pashinatov ustozning demingacha bizda mana janozaxonamiz bor. Qunduz bo'lib o'z solib bergan yerlar shunday yaxshi tomoq bir-birini silagan, hurmatlagan yaxshi el Xudo xolasa mana keyindan tomoqda bo'laylik. Allah razı olsun. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ım çoktan var kılıp bizde yarattın Görücü zatsın uğucu bilücü zatsın Жашоодо биз жасап каталык сыноону билбей сезбей жашадык кечиримдүүсүң кечиргин бизди билип билбестен күнөө жасадык намазы жок канча таң аткан өмүр болсоң өтүп бараткан Биздин Карамолдо элибиздин Чалдыбалды Самат айылындагы ата бабаларыбыздын, агаларыбыздын, эжелерибиздин, инейлерибиздин, карындаштарыбыздын жаткан жерлери Алла Таала бардыгын күнөөсүн кечирип,
барзак жашоосунда кыямат кайымга чейин күнөөлөрүн кечирип, жакшы өзүнүн рахматы алган болсун. Анда эмес ошо ата бабаларыбызга багыштап, биздин айылдын дамыласы, Алан-Назар дамыла Кур'ан окуп келиңиз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا هذه تلاوة القرآن اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا ربي اشوق قرآن كلمة القرآن الكريم өзің дәрәхіңде қабыл қыл кеткен қата нұқсандар болса өзің кешір оқылған Құран кәрімнен хасыл болған сауапты аввал адам атадан баштап пайғамбар саллаллаху алейхи ва шейін өткен барлық пайғамбарларға Ибраһим халил ва имам азамға сахаба шари әмбияларға Құсусан мына қабірстанда жатқан барлық момын мұсылман аял еркектерге жеті ата жетене өзінің рух арбақлары үшін Құраннан пайдаланған сауапты хадия қылдық. Аллахым қабырларыны кең нұрды жұтты қыл. Қабырларыны бейіштің бақшаларынан бір бақша қыл Аллахым. Аманлық деттерін оң жағынан бер Аллахым. Сұрау жолын жеңіл қыл Аллахым. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға сүйікті матулы қияматта шафааттан нәсіп Аллахым. Аллахым өзілер жатқан барлық момын мұсылмандарды ата-енелері бізді günahlarını keçirip Firdavs'a girişin Allah özün nasip kıl Allah'ım. Sallallahu ta'ala ala hayri halkihi Muhammed ve alihi ve ashabihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil alamin bir rahmetke ya erhamar rahimin. Алдыңа біз барарыбыз чын аяғы келсе сапарыбыздың амалға қарап азап тозоқтың Allah'ım жалғыз сақтарыбызсын. Құрматтуу туғандар, мына биздин айылдын дамыласы Алан-Назар дамыла мына шу имарат боюнча сүйлөп койсун. Не имарат, кандай имарат? Урматтуу момун мусулман бир туугандар, мына шу өзүңүздөр көрүп турган биздин жаназаханабыз. Мына Кундуз Болот Дөйкөбүз өз каражатынан өзү демиле көтөрүп, ушуну Карамал элге салып берди. 1000 орунду жаназахана өзүнүн эмесинен салып берди. Булга чейин, курулганга чейин айылда жаназалар ар кандай жерлерде окуп коюшду да, мына асфальттын жолдагылар болсо жолдун боюндагылар. Машина келип калат эди, бир ыңгайсыздыкка жаралат эди да. Анан кээ бир жерлерде бир ылай болуп калат эди. Ушунда бир немелерди окуп жүрчү едик. Күндөрдүн биринде мана Аллах Тааланын амры менен şu Bolot Дөйкөбүз келип демиле көтөрүп ушулерге салып берди. Ушул балабыздан Аллах разы болсун. Аллах şu балабыздын ишиге ийгилик берсин, тапканыга береке берсин, жакшы ийгиликтерге жетсин. Милициянын генерал деген наамын алып şu балабызга алган насип кылган болсун. Мана элибиз канча жарап калдык, асфальт менен келет, куррук. Жаназага келген коноктор да өтө ыраазы болуп кетип атат бардыгы. Ошондуктан мана şu Bolot Дөйкөбүзгө алкыштар болсун. Bolot Дөйкөбүзгө мана şu Аллахтан менен
Tilegimiz Allah niyetlerini kabul kılsın. El için hizmet kılan bana elge hizmet kılacak dağıla. Niyeti yoldaşı olsun. Allah'a emanet. Aylanasın tolor kurça